Pre ove crkve sam bio možda još u 3-4 crkve. Većinom sam bio u ekipu, nisam bio sam. Sad, tako reći mi je ova prva crkva koja radim sam. Inače, konkretno na ovom zidu izobrazavаме slavsku scenu, tako ikonu da kažemo. Ovo je rođenje Svetog Jovana Preteče. Praznik kome je manastir posvećen. Poveljeno je tajno prijem razumje, krov je i Josifov vječčanijem predstav, besplotni glagolja neiskuso bračnjej, priklonivi shoždenije nebesa, mješčajec ja neizmjenove stja, jegože i vidja blažesnav tvojih, prijem šarabi zrak, užasaju sja zvati tebje. Raduj sja nevjesto, ne nevjesna ja. Zovem se Gelin Gančev, iz Bugarske sam i se tim poslom, ako se može tako nazvati, bavim recimo od 7-8 godina. Završio sam kod nas u Bugarskoj u Trnovu ikonopis. Taj smer, on je pri Teološkom fakultetu kod nas. I posle čega sam došao u Beogradu u Akademiji za likovne umetnosti Srpske pravoslavne crkve, gde sam mirao restauraciju prošle godine. Возбрано и воеводje побjediteljnaja, jako izbavlše sja od zlih blagodarstvenaja. Vospisujem ti rabi tvoji, Bogorodice, no jako i muščaja državu ne pobjedi moju. Od sjakih nas svijet slobodi, da zovem ti. Raduj sja nevjesto, ne nevjesna ja. Desilo se tako što moj drugar, iskušenik Danilo, koji je brat, sabrat ovog manastira, on mi pomagao za te krupne poslove. Kao priprema zidova, nanošenje podloge. Mogu reći da šta se toga tiče mi je bilo puno u pomoći. Onda i otac Jovan je planirao neku obnovu manastira, koji je u toku, neko ukrašavanje, tako da izgleda imao na umu da se ove pre toga beli zidove freskopišu i dakle tako smo ušli u vezu. Čitav posao je išao kako što je to obično. Napravio sam projekte i grafični i u boji, pridruženi tekstom, koji su bili prvo date Zavodu za zaštitu kulturnih spomenika u Valjevu, mislim. Pošto je manastir star i trebalo se da se odluči da li su prikladne za ovaj manastir. Dakle, oni su dali odobrenje. Pravili smo i sonde ove, no nema nekog starog živopisa, dakle nije se našlo. Iako takav ima u centralnom delu crkve tamo. Onda naravno je trebalo sve to da bude blagosloveno i od
Valjevskog episkopa, gospodina Milutina, da on odluči u kakvoj meri, da li odgovaraju te moje projekte na crkvenim kanonima. Dakle, i on je dao svoju svoj blagoslov i sve ostalo je bilo, tako reći, lako. Samo da se radi. Znači, boje s kojima ja radim su akrilne boje. Odnosno, to je suvi pigment, suva boja najobičnija, koji dodajem akrilno vezivo da bi stajala na zid. Znači, to je tehnika, seko tehnika, pošto se radi na suvom zidu i se razlikuje od fresko tehnike koja se radi na svežem malteru. To je tehnika koja se sad masovno koristi u Srbiji, uopšte na Balkanu. Mada te stare tehnologije naravno imaju neke prednosti, ispitani su vremenski, ali dobro, i ova već se koristi jedno 50 godina, pa se je pokazala i ona dovoljno istrajna. Pa moje slikarstvo u suštini nije, tako ne bi se usudio da ga nazovem moje. Jer je to crkveno slikarstvo i mi svi na neki način pripadamo tim tradicijama u koje uopšte su nastali naše pomesne crkve i uopšte naša kultura. Mi od toga crpimo, mi se od toga učimo. Ne bi mogao ja to da nazovem moje slikarstvo, ali konkretno trudimo se da na neki način da budemo naslednici vizantijskog slikarstva, koje je i u stvari pravoslavno slikarstvo. Dakle, koristimo takve predloške, takve modele, na tome se učimo. Na taj način barem se pokušavamo da razmišljamo. Same te scene, kompozicije koje su na neki način, mada to je prejako kazano, standardizovane, su utvrđene, vekovno utvrđene vizantijske šeme po kojima se izobražava taj praznik ili taj svetitelj ili taj događaj iz sve te istorije. Sada stavljam rumenilo na ove obrazi koje možda ove izbliza izgleda prejako, ali sa ove distance, zato i silazim često dole da bi pogledao odozdo kako izgleda, pošto boje koje su ovde prejake na zidu, dole se jedva primećuju. Pošto je mračno i kad se ugasi svetlo i tako. Dakle, sad stavljam rumenilo ovim likovima da bi ih malo oživio. Jer s ove distance izgledaju ponekad malo jednobojne izdaleka. Kako da kažem, jako je čovjek je godinama da radi to, ako je to uvijek se osjeća nekako početnik. Dakle, i se uči od starih majstora. Dakle, ja se trudim na neki način da bar da podsjeća na njihov rad. Zato koristimo i tekako i neki predlošci, slike i putujemo po starim manastirima, što ih, hvala Bogu, u Srbiji ima puno, da gledamo
kako se to nekako radilo. Onda se trudim ipak da neki život da ima u tim likovima. Dakle, da ne bude skroz, kako da kažem, kopiranje. Ipak neku emociju da uložim, da se vidi da to je iz duše rađeno, a ne tako. Čisto da bi bilo ponovljeno i kao štampa. Dakle, to su, tako da kažem, zahtevi koje imam prema samom sebi. Znači, jednom rečju se trudim ja da sam zadovoljan od toga što radim. Dakle, to ne isključava samokritičnost. Neka. Puno mi pomaže i kad puno ljudi to gledaju. I ove koji žive u manastiru i ovi koji mi pomagaju na neki način. Što kad se čovjek zanese u rat, onda na neki način i potone u taj rat i ne vidi neke stvari koje drugo oko vidi. A koje sam ja bi video kad pređe neko vreme, neki vremenski rok. Kaže me, recimo, ponekad vidi ovo oko, malo si nešto umanu, ovaj obraz, ovo, to, ovo, ono. Onda pogledam, da, jeste, nisam video. Blaženi su koji istražuju svedočanstva njegova, svim srcem tražit će njega. Živote kako umireš i kako obitavaš u grobu i rušiš carstvo smrti i podižeš mrtve iz ада. Tada se neću postideti kada pazim na sve zapovesti tvoje. Gospodar svega vidi se mrtav i polaže se u grob onaj koji je ispraznio grobove mrtvi. Pa, strepnja. Pa rekao bi da se osjeća čak dok se završi, pa je ponekad i posle toga. Znate. Kad sam prvi put ušao u ovoj crkvi, tako da mi otac Jovan pokaže kako to izgleda, mislim, ova crkva koje su zidovi, onda sam si rekao, pa ništa nije to, brzo ću to da uradim. A posle kad smo počeli radove, Bože moj, to nema kraja. I imao sam par trenutaka kad sam se onako bojao da li ću uspjeti, kako će to da ispadne, mada je ovaj strah na neki način iracionalan, pošto ipak ako sam već od 3-4 crkve slikao, nema razloga ovdje da ne bude bar pristojno, tako da kažem. Ima puno manastira koji tako su me impresirali fresku svojim freskama starim. Nisam ja nešto preterano putovao. Bio sam tu i tamo u Grčkoj, ali evo na Svetoj Gori nisam bio. Po Srbiji sam puno putovao, po Bugarskoj, po Makedoniji. Mislim da od toga što mene zanima, od to slikarstvo najviše ima šta toga da se vidi u Makedoniji, u Srbiji recimo. Znači, navešću u Srbiji recimo Studenicu, Sopočani.
koji su tako remake dela srednjovjekovne vizantijske umetnosti. Pa impresionira me celokupno to delo što su ostavili te naši preci, te stari majstori. Impresira me način na koji oni su izobrazili svoju veru, svoju religiju na zidovima. Impresionira me njihova, tako da kažem, i umetnička veština, njihov stil, njihova ruka, kao što su se i sami oni izražavali. Jer svuda gde su se stari majstori potpisivali, su se potpisivali kao ruka ovog i ovog majstora. Dakle, na neki način oni su na taj način izjavljivali da je to delo Božje, a ne njihovo. Zato svuda gde su se potpisivali kao ruka tog i tog majstora, a ne kao evo ja slikah. Trudim se na neki način da podržavam, mislim. Ne bi smeo da kažem da sam blisko ili daleko. Onako, trudim se. Jer crkvica ipak je mala i ne sme tu da budu prejake boje koje bi na neki način potiskivali čula bogomoljaca. Ali svakako na ova i ona scena, odnosno na Vaskrsenje, sam trebalo malo jače boje da koristim u odnosu na te koji su na pravih svetitelja, pošto su scene gore u ovim lukovima i manje svetlo dolazi ovde, tako da bi se dobijao isti taj utisak od ozdo, treba boje svakako da budu bar za nijans dva jači. Ikonopisni program crkve je izabrao, odnosno koji svetitelji će da budu na zidovi i tako je glavno izabrao iguman otac Jovan. Dakle, ovde su prisutni i neki svetitelji koji su baš odavde iz Valjevskog kraja, kao Sveti Ava Justin, Nikolaj Velimirović i drugi svetitelji tako po izboru bratiju. Pa evo, scena izobražava rođenje Jovana Preteče, krstitelja Gospodnjeg, slava ovog manastira. Šta izobražava? Nakratko, ovo su likovi koji su izobraženi, koji su upisani i događaj koji je upisan u Evanđelju od Luke. Mislim da je prva ili druga glava, sad ubrukat ću se ako tvrdim sa sigurnošću. Mislim da je prva glava. Dakle, izobražena je Sveta Jelisaveta, a majka od Svetog Jovana kao porodilja. Dakle, ona leži na krevetu, sluškinje njoj pomagaju. Dakle, to je jedna tako životna scena. Sveti Jovan koji spava kao beba, izobražen naravno sa obaveznim nimbom koji pokazuje njegovu svetost, njegova predodređenost da bude krstitelj Gospodnji. Izobražen je njegov otac Zaharij koji piše Jovan moje ime, dakle da ime novorođenčetu, a taj na neki način stilizovano prikazan arhitekturni pejzaž, arhitekturna pozadina ukazuje da se to događa u zatvorenoj prostoriji, dakle u njihovoj kući. Ikonopisni program koji tako i na neki način utvrđen, standardizovano kao ram, kao okvir, ali taj okvir mi ispunjavamo našim izborom. Taj otprilike prvo ide dole kao što se vidi možda
taj donji red, cokl, koji izobrazava ovu draperiju. Iznad njega su te pravi figure svetitelja. Ukupno u ovoj crkvi njih ima 20. Sa jedne strane smo postavili ženske figure, žene svetiteljke. Dakle, pošto u crkvi je takav čin, takav red za vreme službe žene da budu sa lijeve strane, a muškarci sa desne. Na neki način to je neka reminiscencija na to, tako da se izrazim. Onda smo izabrali svetitelje koje su, znači imaju svih nacionalnosti, ako uopšte može se reći da svetitelj ima nacionalnosti, jer svetitelj je Božji. Ali smo izabrali te koji su u svom životu, dakle zemaljskom, bili Srbi, srpskog porekla. Dakle, to su sa one strane sveta Anastasija, majka Svetog Save, sveta Angelina Krušedolska, sveta Elena Žujicka i sveta Nikolina, koja je mučenica, koja je živjela u ovom kraju, u okolini Valjeva. Sa desne strane, gdje su lik svetih svetitelja muških, tamo su na prvom mjestu i po značaju i za ovaj kraj, za srpsku crkvu uopšte i za srpskog naroda su Sveti Sava, Sveti Simeon, onda odmah po njih Sveti Ava Justin, Nikolaj Velimirović, koji su dakle jedan velik del svog života proveli ovdje u Valjevskom kraju. Onda taj svetitelj sa skiptrom, sa žezlom, taj sveti ispovednik Varnava Hvostanski. Onda idu sveti Vasilij Ostroški, Stefan Dečanski, ovdje su sveti Nektarij Ginski i sveti Serafim Sarovski u zelenom mantilu i sveti Prohor Pšinski. Ovo iza je sveta Fotina, mučenica iz 1. veka koja je svojim očima vidjela Gospoda Isusa. Dakle, ovdje u ovom crkvi su islikani sveti iz puno nacija, tako pravoslavnih, iz raznih vremenskih razdoblja, počevši od 1. pa do 20. veka. I žene, i muškarci, i siromasi, kao što je sveta Nikolina. Ona je bila čobanica i carice, i carevi, i siromasi. Dakle, što pokazuje da crkva je da crkva nema te podeli koje ima, ne pravi te podeli koje pravi čovječko društvo, dakle čovjekov um. Ona iznad toga, tu važe Božji meri, a ne čovječki i vremenski. A sveti mučenici iz 1. vekova, to su Sveta Nedelja, Sveta Marina, Sveta Prepodobna Petka, koje se slave po čitavom Balkanu, jer njeni mošti tako su obišli, prvom su bili u blizu Carigrada, posle su došli u Bugarsku i pa u Beograd, gdje se sad nalazi crkva Svete Petke na Kalemegdanu, pa sad su u Rumuniji, tako da na neki način ona je zajednički poštivana kod svih balkanskih hrišćana. I svi na neki način smatraju za svoju, što naravno ima pravo. Svi su naši. Drugi su Sveta Marina, kao što sam rekao, Ognjena Marina, kao što je zovu ovdje u Srbiji, Sveta Nedelja. Ovo je Sveta Fotina, kao što sam spomenuo, svetiteljka iz 1. veka. Ovdje, dobro, ne vidi se dobro sad, ali sa obe strane ulazne vrate su sveti arhangeli Gavrilo i Mihajlo, koji su tako obično izobražavaju sa obe strane ulaza u crkve kao čuvari, na neki simbolički način, kao čuvari hrama. Oni će držati, oni drže u stvari velike tako te spise, te svici na kojima će biti zapisani neki tekstovi, verovatno citati iz psaltira, iz Svete Biblije. A na mjesta koji dakle su bili kao prazni, a se nije moglo izobraziti čovjeka, kao što je iznad ovih prozora, recimo, sam stavio neki
kao ornamente koji, tako reći, imaju simbolički značaj u vidu krsta, natpisa, evo tamo Isus Hristos. Tako na neki način kompozijska ravnoteža da se postigne, a ona i da je ispunjena sa nekim crkvenim sadržajem. Iznad ulaza koji vodi u starijem delu hrama, tamo gde su za vreme službe monasi, pošto ovde dolazi narod u taj del hrama koji ja oslikavam, dolazi narod hodočasnici, a tamo stoje monasi i iskušenici u drugom delu hrama. Iznad vrata sam izobrazio deisis, dakle ovo na grčkom znači moljenje. Tamo su izobrazeni Isus Hristos u sredini, a sa obe strane Sveta Bogorodica, njegova majka, i Sveti Jovan Krstitelj koji njega mole. Dakle, to izobržava kako su oni molitveni zastupnici za nas, za čitav hrišćanski rod, za čitav svet. Na neki način ovo izobržava tako u sažetoj formi ikonostas, suština ikonostasa, tako da. Počeo sam posle Vaskrsa. Možda negde беше oko 20. aprila. Iako je to cela crkva i možda izgleda nekako kao celina, ali ipak svaki obraz je sam za sebe i svaki obraz treba da ima svoj izraz, da bude završen nekako. Tako da dok ne završim, čini mi se da neću biti baš skroz spokojan. Stalno mislim da mi malo treba još da završim. Možda ako znam, sedmica valjda. Svakako ću završiti pre slave. Za slavu će biti gotovo crkva. Presvятієї Богородиці помолимся. Пресвятая Богородице, спаси, Богородице, спаси нас. Спаси, раби Твоя Богородице, яко си Богоție Тебе прибегаем, яко нерушимое стене и предстательство. Пресвятей Богородице помолимся. Пресвятая Богородице, спаси, Богородице,